된 주일을 우리에게 허락하셔서 함께 예배할 수 있는 은혜 주시니 아리ун 감사합니다. өдрийг бас хүндэт мөрөглөх цагийг гаргаж өгсөн баярлалаа. 오늘 하나님 주시는 하나님의 언약의 말씀이 우리의 마음, 영혼, 우리의 모든 속에 깊이 담겨지게 하시고 Өнөөдрийн таны үг бидний зүрх сэтгэл бүх зүйлд нэвтрэн шингэх болтугай. 하나님 주신 은혜로 충만하게 하시며 Бурхны үгс нэгүслэг дүүрэн байлгаарай. 하나님의 응답을 누리는 시간 되게 하옵소서. Бурхны хариултыг авсан цаг байх болтугай. 종의 입술을 주장하시고 하나님 원하시는 그 말씀만 밝히 증거케 하여 주옵소서. Буулынхан амаар гарах тэр үгийг эзэн та өөрөө удирдах өгөөрэй. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христ дээрээ залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 축복된 날입니다. Ерөөлтэй өдөр байна. 지난 한 주간은 우리 한국의 명절인 추석 명절을 한 주간 우리가 보냈습니다. Өнгөрсөн 7 хоног Солонгосын ургацын байр байсан. 명절이 되면 우리도 모르게 여러 가지 이제 많은 생각도 하고 또 일상생활과 조금 달라지는 이런 모습을 보게 됩니다. Тэгэхээр ургацын баярын үеэр одоо баяр ёслолын үеэр одоо бидний бодол одоо жоохон нөгөө одоо амьдралыгаа эргэж харсан үг боддог. 하나님은 이러한 명절을 통해서 더욱 하나님의 은혜로 또 하나님 앞에 든든히 서기를 원하시고요. Тэгэхээр бурхан бол баяр ёслолын үеэр илүү их одоо бурхан өөрлөгөө хандуулж одоо бурханы үнд бас зөв зогсох хэрэгтэй. 또 반면에 이 사단은 어떻게 하든지 이런 시간을 통해서 우리 하나님의 백성들로 하여금 영적으로 약해지도록 자꾸 이렇게 유혹합니다. Сатан бол одоо яавал одоо бурхны ард түмнийг тийм ээ бурханаас холдуулж одоо сул дорой байлгах хуурхуу гэдэг зүйлдээ маш анхаарал хандуулдаг. 자, 우리가 이런 시간표 속에서 넘어지지 않고 우리가 승리할 수 있는 길이 무엇일까요? За энэ дундаас бид нар нуран унахгүй арилттай амьдрах зам бидэнд юу вэ? 그것은 하나님께서 우리에게 주신 절대 언약을 굳게 붙잡는 겁니다. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар бурхны үнэлэхээ төлөвлөгөөг барьж авах хэрэгтэй. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사도행전 1장 3절에서 12절에 보면 중요한 마지막 언약을 우리에게 주셨는데요. За тэгэхээр Есүс Христ ирэхэд ирээд Үлс намын 1:3-12-оос хамгийн чухал одоо 그 언약을 주신 장소가 감람산입니다. хамгийн чухал гэрээ байгуулсан. Тэр гэрээний болохоор одоо 간당 уул гэдэг тийм 자, 이 감람산은 올리브산이라고도 하고요. 이 산에서 예수님께서 부활하셔서 이제 제자들을 다 불러놓고 마지막 미션을 주는 거예요. Тэгэхээр энэ уулан дээр одоо юу байсан бэ гэх юм бол хамгийн сүүлд одоо сүүлийнхэн одоо зааврыг өгөөд бүх дагалдагчаа дуудаад бүх зааврыг өгсөн ийм газар байгаа. 예, 평상시에 하신 말씀도 중요합니다. Тэгэхээр насан туршийн одоо гүйцэтгэх тэр үг гэдэг чухал юм. 그러나 우리가 결론적으로 주시는 말씀은 더 중요한 말씀이죠. Тэгэхээр бид нар хамгийн одоо хамгийн төгсгөлийн үг нь бидэрт хамгийн чухал байдаг. 자, 제자들을 모아놓고요. За дагалдагчдаа цуглуулад 그동안에 많은 사람들이 뭐 예수님께 왔다가 가기도 하고 떨어지고 이렇게 했는데 남아있는 제자들이에요. Тэгэхээр тэр хугацаанд маш олон хүмүүс ирээд л яваад буцаад байсан. Энэ дундаас үлдсэн одоо үлдгэсэд гэж нэгсэн да. 이들에게 무슨 말씀을 주셨느냐 하면 энэ хүмүүст ямар үгээ үлдээсэн бэ гэх юм бол 내게 들은 바를 너희들 꼭 기억해라. За миний сонссон зүйл одоо сонсож байгаа зүйлийг та заавал сонсгоч. 40일 동안 말씀하세요. 40일 동안. нөгөө 40 өдрийн турш гэсэн. 40 өдрийн турш одоо үгээ дамжуулсан. 그래서 아버지의 약속을 꼭 기억해라. За тэгэхээр аавын амлалтыг заавал одоо санаж яваарай гэж. 그래서 종합적으로 이제 결론적으로 주시는 언약인 거예요. За энэ болохоор нөгөө баг нэгсэндээ дүгнэлт хэлбэрээр нэгсэндээ үгийн төгсгөлтэй энэ зүйлийг хэлсэн. 우리는 이 언약을 잡고 날마다 승리해야 됩니다. Тэгэхээр энэ бид нар энэ гэрээг одоо амлалтыг бариад өдөр бүр одоо амжилттай байх хэрэгтэй. 자, 그 언약을 전체를 종합하면은 세 가지로 종합될 수가 За тэгэхээр 있습니다. энийг дүгнэлтээр харах юм бол гурван дүгнэлтэд одоо хувааж болно. 자, 첫째는요. нийтээр нэг гэсэн үг тийм дүгнэлт нийтээр харах юм. 먼저 나에게 7 망대를 세워라. За тэгээд эхлээд 7 цамхаг босгоо гэсэн юм. 자, 이 망대를 세우라고 합니다. За энэ цамхыг босго гэсэн юм. 누구에게요? Хинд вэ? 나에게. Надад. 제일 먼저 우리가 해야 될 것은 내게
Тэгэхээр 하나님의 절대 망대를 세워야 됩니다. хамгийн эхлээд хийх зүйл надад би өөрөө бурхны цамхыг босгох систем дотор. 자, 이 망대는 성삼위 하나님께서 우리에게 주시는 그 능력의 망대를 세우라. Энэ цамхаг бол одоо ариун гурвал бурхны хүч болох тэр цамхаг гэж. 하나님 주시는 그 능력의 망대. Тэгэхээр бурхны өгсөн тэр хүч бол цамхаг юм. 그리고 보좌의 능력의 망대를 세우라. За тэгээд синтийн хүчний цамхыг босгох. 이것을 가지고 과거, 오늘, 미래를 살리는 3시대를 살리는 망대를 Энэ юу 세우라. өнгөрсөн одоо ирээдүй буюу 3 90 үеийг одоо босгох тийм юу гэж. 이미 우리에게 주신 5가지 힘, 오력을 회복해라. Тэгэхээр хэдийн бидэрт өгөгдсөн тэр 5 хүч гэж. 이 힘을 가지고 공중거세 잡은 자를 완전히 깨뜨려라. Тэгэхээр энэ хүчийг барьж аваад тэр агаарын ноёрхчийг барьж аваад хүлээ гэж. 내게 주신 CVDIP를 미리 알고 가지고 누리고 정복해라. Тэгэхээр надад өгсөн тэр хүчийг аваад CVDIP одоо хэдийн одоо өөртөө бий болгоо гэж. 자, 이 CVDIP가 뭐냐면 하나님 나에게 주신 언약이에요. 나에게 주신 거. CVDIP-는 болохоор энэ юу надад бурхан надад өгсөн тэр гэрээ амлалт. 자, 그리고 이것을 가지고 3가지 뜰을 세워라. За ингэ энийг барьж бод 3 одоо платформ байгуул гэсэн байна. 이 3가지 뜰이 뭐냐 하면 결국 우리가 다민족을 살리고 또 우리의 어려운 사람 치유하고 우리의 후대들을 선비서로 키우는 이겁니다. За тэгэхээр энэ 3 платформ юу гэвэл одоо бүх үндэснийхийг дээрэс нь тэр одоо эмчилгээ одоо тийм өвчтөн хүмүүсийг дэмжлэх тэгээд ремнантуудыг босгох. 자, 이것을 조금 더 확대하면은 3시대의 주역이 되라. За энийг ингээд нийлдээд ярих юм бол 3 90 үе гэж одоо ингэж. 금토일 시대, 그다음에 삼뜰 시대, 묵상 시대의 주역으로 서라. За тэгэхээр энийг гэсэндээ хагас бүтэн сайнны үе залбирлын сүүлх нь. 여기서 제일 중요한 것은 첫 번째입니다. За эндээс хамгийн чухал нь нэгдүгээрт нь. 내 힘이 아닙니다. 하나님의 능력으로 이 망대를 세워야 миний 됩니다. хүч биш бурхны хүчээр энэ цамхыг босгоо гэсэн. 아멘. 우리 힘으로 세워놓으면 좋은 것 같은데 어느 날 무너져 버려요. Өөрийнхөө хүчээр босгох юм бол гоё хэдийч нэг өдөр нуран унах болтой. 하나님의 능력, 보좌의 능력으로 든든히 나의 인생의 망대를 세우라. Тэгээ бурхны хүч, синтийн хүчээр одоо би ганхалгүй эзэж ганхахгүй тэр хүчийг бос. 그래서 이 망대를 세워서 두 번째 언약이 뭐냐? 7 여정을 가라는 거예요. За тэгэхээр энэний дараа юу гэсэн 7 хөтөлбөр гэсэн. 우리가 어디 길을 가려면 힘이 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид нар зам өнтлөн гарахын тулд хүч байх хэрэгтэй гэсэн. 그래서 우리가 현장을 이렇게 갈 때 그냥 가는 게 아닙니다. 힘이 있어야 돼요. Тэгэхээр бид нар газар нутгаар явахдаа зүгээр явах хүч байх хэрэгтэй. 그래서 이 길을 갈 때도 내 마음대로 가면 안 됩니다. Энэ замаар явахдаа ч гэсэн би өөрийнхөө дур зоргоор явж болохгүй. 몽골에 가면 한 번씩 이제 도로가 없을 때 이렇게 가다 보면은 길을 잃어버릴 때가 있어요. 어디 가야 될지 몰라요. Монголд одоо хаяа ингээд замаар явж байгаад ингээд салах юм бол замаа одоо төөрөх одоо тийм юу байгаа. 그때는요. 우리가 목표를 모르기 때문에 이게 맞는지 틀린지 항상 이렇게 이제 의심 속에서 가는 겁니다. За тэгэхээр бид нар нөгөө зорилгоо тодорхойлохгүй бол энэ мөн үү биш үү гэдэг одоо байн гэж бодлоос гарч ирдэг. 그래서 우리는 길을 가기 이전에 이 망대를 세우고 하나님께서 만드신 그 길을 따라가야 돼요. Тэгэхээр бид нар явахын өмнөхөн энэ цамхыг босгоод бурхны тэр зааж өгсөн тэр замыг дагаж явах хэрэгтэй. 이걸 보고 성령의 인도라고. Энийг бид нар ариун сүнсний өдөртөмж гэдэг. 그냥 가는 것이 아닙니다. 10가지 비밀을 가지고 가는 거예요. Энэ зүгээр явах биш 10 одоо нууцыг барьж аваад явах. 발판이 튼튼해야 되죠. 10가지 발판을 밟고 갑니다. Бидний шат 10 шат гэж байна тий. Шат өнөөдөр хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй. Бид 5가지 확신 속에서 가야 됩니다. 5 бат итгэл дундаас явах хэрэгтэй. 내 마음대로 아닙니다. 9가지 흐름을 따라서 가야 За 됩니다. тэгээ би өөрхөн дур зоргоор биш одоо 9 тэр урсгалыг дагаад явж байна. 또 62가지의 전도자의 삶을 따라서 가야 За 됩니다. 62 авралын зар тараагчийн амьдралыг одоо дагаад явах. 빛을 발하는 캠프의 길을 가야 된다. Гэрлийг гэрэлтүүлэх тэр кемпийг одоо бид босгоо. 우리가 어디로 가든지 빛을 보고 가고 빛을 비추면서 가고 빛을 가지고 가야 Бид нар 돼요. хаашаач явсан тэр гэрлийг харж явна бас гэрэл засруулж явна гэсэн ийм утгатай бирэд байна. 그러면 우리가 어느 곳으로 가도 문제가 없어요. Тийм учраас бид нар хаашаач явсан асуудал байхгүй. 자, 이 여정을 가면서 세 번째 7 이정표를 남기라. За эндээс болонгууд одоо 7 тэр хөтөлбөрийн зорил одоо hötөлбөрөө одоо үлдээ гэж. 예, 길을 가다 보면은 이 두 갈래 길이 갈라질 때
왼쪽으로 가면 어디, 오른쪽으로 가면 어디 딱 표지판이 있으면 그거 보고 가면 돼요. За тэгэхээр нэг үлдээ гэж юм. Тэгээд баруун зүг рүү явбал хаашаа явах нь, зүүн зүг рүү хаашаа явах нь гэдэг тэр зүйлээ бид нар одоо үлдээх юм биш ч тэмдэглэж. 그걸 모르고 그게 없으면요 곤란해지는 거예요. Тэгэхээр тэрийг мэдэхгүй зүгээр байх яг нь дараа бид нар асуудалд орно. 그래서 우리는 가는 곳곳마다 우리 인생길에서 틀림없이 남겨야 될 이정표. За тэгэхээр бид нар явсан газар бүрдээ гарцаагүй тэр амьдралынхаа тэр хөтөлбөрийг үлдээх хэрэгтэй. 성경은 우리의 이정표입니다. 성경. 성경. 예. Юу Библи бол бидний одоо нэг маршрут юм аа. 예수 그리스도께서도 쭉 생을 살아가시면서 이정표를 남기셨어요. Есүс Христ ч гэсэн одоо амьдарч байгаа хугацаанд бидний тэр маршрутыг үлдээсэн байдаг. явах маршрут. 가장 확실한 이정표가 갈보리 산에서 남기신 참된 복음입니다. За тэгэхээр хамгийн одоо том зүйлүүдээс нь Калбури уулан дээрс үлдээсэн тэр сайн мэдээ. 거기서 예수님께서 그리스도의 사역을 완성하신 겁니다. Тэндээс одоо Есүс Христ одоо Христийн үйлчлэлийг төгс хийсэн юм. 그리고 감남산에서는 하나님의 나라에 대한 가장 확실한 미션을 우리에게 주셨어요. Тэгэхээр Кандам уулан дээрс одоо Бурхны хаан тус гэсэн одоо бидний одоо тэр дуудлагыг буюу үүргийг бид тэр үлдээсэн. 마가다락방에서는 참된 능력이 무엇인가 이걸 남겼어요. Марк Даркманс тэр жинхэнэ хүч гэж юу юм бэ гэдэг. 그리고 안디옥에서는 진짜 교회가 어떤 교회냐? 참된 교회. За тэгэхээр Антиох чуулганыг харах юм бол жинхэнэ чуулган гэж яг юу юм бэ те? 그래서 오늘 우리 권사님도 기도하셨지만 우리 교회가 어떤 교회가 돼야 되느냐? 안디옥 교회의 축복을 누려야 되는 Тэгэхээр 거예요. өнөөдөр ахлагч залбирчсан ч гэсэн бидний чуулган бол Антиох чуулган шиг байх. 여러분 기도할 때마다 꼭 그 기도를 하셔야 돼요. Бид залбирах хүртэл тэр залбирлыг хийж байгаарай. 우리 교회가 그냥 많은 교회 중 한 교회가 아니고 진짜 이 시대의 안디옥 교회로 쓸 수 있도록 Манай чуулган бол зүгээр 우리가 олон чуулган дотроос адилхан нэг чуулган биш харин биш нөгөөхөөрөө бол Антиох чуулган шиг байх. 이 교회에서 했던 선교, 아시아로 가는 참된 선교. За энэ дундаас энэ чуулганаас хийсэн илгээлт Азад хийсэн илгээлт. 우리가 지금 그 선교를 하고 있습니다. Тэр илгээлтийг бид нар хийж байгаа. 자, 그리고는 문이 막힐 때 어떻게 해야 됩니까? За хаалга хаагдахад яах ёстой вэ? 이 막히는 시간표는 포기하는 시간표가 아니고 새로운 За 전환점의 тэгвэл энэ 시간표다. дундаас бид нар бууж өгөх биш харин яах вэ? Бид нар шин одоо үе таалга ахад нэг. 그래서 문이 막힐 때 우리가 잘 봐야 돼요. 하나님께서 열어놓으신 곳이 무엇인가 잘 보셔야 돼요. Үе таалга хаагдахад бид нар сайн харах хэрэгтэй. Бурхан дараагийн үе таалга хаана нэгдэж байна гэж. 그래서 마침내 로마에 갔어요. Яг тэр агшинд Ром руу явсан. 로마에는 뭐가 보입니까? Ромд юу харагдаж байна? 무엇을 남깁니까? Юу үлдээх вэ? 세계 복음화의 이정표를 남기는 거예요. Дэлхийн сайн мэдээний маршрутыг үлдээх хэрэгтэй. 237 5천 종족 복음화의 그런 중요한 이정표를 남기는 거예요. 237 5000 үндэстэн хамгийн чухал тэр зүйлийг Ром үлдээх хэрэгтэй. 그리고 우리가 단순하게 로마를 보는 것이 아니고 로마에 가서 그 로마에서 세계 복음화의 이정표를 남기는 거예요. Бид нар зүгээр нэг Ромыг харах биш. Ромд очиод тэр дэлхийн сайн мэдээг үлдээх хэрэгтэй гэж харагдсан. 자, 이 중요한 이 절대 언약은 7곱 망대 여정 이정표는 우리의 24시 기도 속에 항상 За 들어있어요. тэгэхээр самхаг хөтөлбөр маршрут гэсэн энэ гурван зүйл энийг бид нар амьдралын туршид үлдээх хэрэгтэй. 이 언약을 잡은 바울이라는 전도자가 오늘 말씀을 고백하고 За 있어요. ийм зүйлийг өөртөө бий болгосон Паул өнөөдөр үгээ хэлж байна. 이 언약을 잡은 사람에게 하나님은 무엇을 주시느냐? 절대 미션을 줘요. За ийм одоо үгийг барьж авсан хүнд бурхан юу гэсэн бэ? Одоо үнэлэхий тэр дуудлагыг өгч байна. Одоо 이것은 언약이라고 하면 이제 우리가 해야 될 사명이 뭐냐? 미션이에요. өнөөдөр бид нар гэрээ хийсэн бол одоо бид нар яах ёстой вэ? Тэр үүргээ гүйцэтгэх ёстой тийм үү? Гэрээ хийсэн бол үүргээ гүйцэтгэх тийм үү? 우리가 많은 해야 될 사명이 있지만 절대 놓치면 안 되는 세 가지 사명이 있습니다. Маш олон бидэрт үүрэг байдаг учраас байдаг ч гэсэн бид нар хизээч мартахдаггүй тэр гурван үүрэг бидэрт байх хэрэгтэй. 오늘 24절에서 잘 말씀을 하고 있습니다. Өнөөдөр 24 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. 첫 번째 우리에게 주신 미션이 뭐냐? Нэгдүгээрт бидэрт өгсөн үүрэг нь юу вэ? 자, 은혜의 복음을 회복해라. Нэгүслийн сайн мэдээ сэргээ гэсэн байна. Нэгсэндээ гэрчил гэсэн байна. 복음은 우리가 만든 것이 아닙니다. Сайн мэдээ бол бид нар өөрсдөө бий болгож байгаа зүйл биш. 하나님께서 은혜로 우리에게 주신 최고의 축복이 복음이에요. Бурхан нэгүслэр бидэрт өгсөн хамгийн агуу одоо тийм сайн мэдээ. 그런데 많은 사람들이 바울의 초기의 신앙생활처럼 어떤 생활을 하고 있느냐? 종교 생활을 하고 있어요. За маш олон хүмүүс харахад одоо энийг одоо шашинлаг болгож маш олон хүмүүс хийж байгаа. 바울이 처음부터요 참된 그리스도 복음의 비밀을 누리는 그런 사람이 아니었습니다. Паул анханасаа бол эхлээд яг Христийг одоо дагдаг хүн бол биш байсан.
빌립보서 3장 4절에서 6절에 보면 Филиппо номын 3:6 3-4-6 харах юм бол 원래 바울의 신앙생활의 모습을 보여주고 있습니다. за инхнээс анхнаасаа Паулын итгэлийн амьдралын одоо дүр төрхийг харуулж ирсэн энд. 바울은 율법을 잘 지키는 그러한 신앙생활을 Одоо 했어요. Паул бол ямар одоо итгэлийн амьдралаар амьдарчсан бэ? Хуулийг одоо ягшлах биелүүлдэг гэж байна. 다시 말하면 말씀 중심의 신앙생활을 한 겁니다. Нэгсээ хуулийг ягшлах биелүүлдэг буюу одоо нэгсээр бурхны үгэн дотор одоо тий маш тодорхой зөв явдаг юм байна. 그러니까 다른 사람들이 볼 때는 야 바울 진짜 신앙생활 잘하는구나 이래 보인 Одоо 거예요. бусад хүмүүс Паулыг харахтаа итгэлийн амьдрал үнэхээр агуу юмаа гэж харахаар. 아주 모범적인 신앙생활 하는 사람. Энэ болохоор одоо нэгсэндээ одоо дүрм журамд баригдсан гэж. 또 이 정도뿐만 아니고요. 열심으로는 아주 이게 맞다 여기는 생을 그래요. За тэгэхээр инхээр энэгээр тогтохгүй дүрм журамд баригдахаас илүүтэйгээр бас одоо өөрийн гэсэн хариуцлага байсан. 그냥 대충 신앙생활 하는 게 아니고 확실하고 남들이 볼 때는 완전한 신앙생활을 하는 За 거예요. тэгэхээр энд болохоор одоо үүрэг хариуцлагатай, бат итгэлтэй бусад хүмүүс харахад үнэхээр итгэлийн амьдрал нь агуу гэж харагдахаар байсан. 다른 사람이 볼 때요. 흠이 없어요. 잘못한 게 없어. Тэгээ бусад хүмүүс харахтаа тэр хүнд бол буруу зүйл байхгүй байсан. 율법의 의로는 흠이 없다고 이렇게 자기가 За тэгэхээр 분명히 말씀했어요. хуулинд үнэхээр буруу зүйлтэй ямар ч хуулийг одоо дагдаг буруу зүйл харагдахгүй байсан тэрнээс. 만약에 우리 교회에 이렇게 신앙생활하는 사람이 있으면 누가 봐도 야, 이분 최고라고 이렇게 말한다. За манай чуулганд яг ийм хүмүүс хинч харсан энийг дагуу юм аа л гэж харна. 거의 완벽한 신앙생활을 했어요. Тэр төгс итгэлийн амьдралтай байсан. 근데 한 가지가 부족했다니까요. Харин гэхдээ нэг зүйл дутмаг байсан. 이게 중요한 거예요. Энэ чухал. 다 완벽한데 바울이 뭐가 지금 부족하냐? Төгс тийм ээ. Одоо өөгүй байсан. Харин нэг зүйл нь юу дут байсан. 정확한 복음을 모르고 있어요. Үнэхээр тэр жинхэнэ сайн мэдээг мэдгүй байсан. 나름대로 복음을 알고 있는데 성경이 말씀하고 주신 그 복음을 놓치고 있는 거예요. Бусад сайн мэдээг сайн мэдж байгаа ч гэсэн яг жинхэнэ Библийн дагуух сайн мэдээг орхитуулсан. 그것 때문에요. 나중에는 자기가 뭐라고 고백하느냐? 내가 옛날의 생활은 죄인 중에 괴수였다. 이렇게 고백하는 거예요. За тэгэхээр би тэгж хэлсэн. Паул би дээр үед одоо тийм гим нүгэл дотрыг гим нүглийг эсэргүүцдэг байсан гэж. 복음을 잘 모르다 보니까 진짜 복음 가지고 누리는 사람을 핍박한 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээг мэдэхгүй учраас жинхэнэ сайн мэдээнд явдаг хүмүүс дотор одоо эсрүүцдэг байсан. 자, 이러한 바울에게 어느 날 시간표가 왔어요. За ийм Паул нэг өдөр одоо цаг хугацаа ирсэн. 하나님의 은혜의 시간표가 왔어요. Бурхны нэгүслийн цаг хугацаа ирсэн. 우리에게도 다 그 시간표가 있었어요. Бидэрт ч гэсэн тийм цаг хугацаа байсан. 무슨 시간표가 왔습니까? Ямар цаг хугацаа ирсэн бэ? 복음이 회복되는 시간표가 왔어요. Сайн мэдээний сэргэлтийн цаг байсан. 제게는 이게 33년 전에 이 시간표가 왔어요. Надад 33 жилийн өмнө энэ цаг хугацаа ирсэн. 여러분들은 다 그 시간표가 있을 겁니다. Та нарт ч гэсэн тийм цаг хугацаа байгаа. 그 이제 요즘 제가 몽골 가서 복음 전하면 처음부터 정확한 복음을 전하기 때문에 이분들은 처음부터 바른 신앙생활을 시작할 수 있어요. За тэгэхээр Монгол очиод ч гэсэн би энэ сайн мэдээ гэж ярьдаг те байж анхнаасаа яг зөв сайн мэдээ суурилсан учраас 저는 복음 잘 모르고 교회를 다녔기 때문에요. тий бид нар бол илүү би бол яагаад гэвэл анхнаасаа сайн мэдээ мэдэхгүй учраас мэдэхгүй байж байгаа сүмд явсан. 그 저의 신앙생활의 기준은 이것이었어요. 이거. Миний итгэлийн амьдралын одоо яг үндсэн суурь нь одоо дээр л дээ. 말씀 중심으로, Бурхны үг дотор байсан. 열심으로, За тэгээд өөрийнхөө хүч чадал 모범적으로. тий одоо нэг дүрм журамд баригдсан. 이게 신앙생활의 기준이라니까요. Энэ итгэлийн амьдралын одоо суурь гэж хардаг байсан. 그 제가 이 복음을 정확히 몰랐을 때는 메시지 중심이 항상 결론은 열심히 합시다 이거예요. Тэгэхээр би энэ сайн мэдээ мэдэхгүй байхад би одоо миний номлолын хамгийн сүүлийн үг нь болохоор та нар үргэлж одоо тий хариуцлагатай бай тий бүх хүчээ дайчил гэдэг 그 열심히 종교 생활의 모습이라. Тэгэхээр бүх хүчээ дайчлах одоо юм бүх юмнаа л одоо бурхан дайчлах гэсэн юм. 지금 교회 안에는 이러한 종교 생활하는 사람들하고 복음 생활하는 사람하고 함께 섞여 있어요. Одоо сүмд болохоор ийм жинхэнэ сайн мэдээнд төвтэй хүн байна. Бас дүрм журамд баригдсан сайн мэдээнд төвтэй хүн байна. 복음이 정확하지 않고 종교 생활 열심히 하는 사람은 결국 복음을 가진 사람, 복음 전하는 사람, 복음 누리는 사람 핍박합니다. Тэгэхээр өнөөдөр шашинлаг одоо амьдралтай хүн гэж байна. Одоо энэ сайн мэдээг шашинлаг болгосон амьдралтай хүмүүс жинхэнэ сайн мэдээнд явж байгаа хүнийг одоо хавчдаг. 자, 하나님께서 우리에게 주신 복음. Бурхан бидэнд өгсөн сайн мэдээ. 이 복음이 회복되는 시간이 사도행전 9장 1절에서 9절입니다. За энэ одоо энэ сайн мэдээ сэргэлт ирэх цаг бол Үлс номын 9-1-9. 바울에게 그날이 온 거예요. Паул тэр нэг өдөр ирсэн.
하나님 우리에게 주신 이 복음이 무엇일까요? Бурхан бидэнд өгсөн сайн мэдээ нь яг юу юм бэ? 이 복음은 모든 문제에 대한 유일한 해답입니다. Энэ сайн мэдээ нь бүх асуудлын хариулт болох, цорын ганц хариулт болох, цорын ганц хариулт. 로마서 1장 16절에요. Ром номын 1:16. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. Энэ сайн мэдээ бүх хүний итгэж хүн бүхэнд аврал өгөх Бурханы хүч юм аа гэж. 하나님의 능력이면 어떤 문제라도 해결이 되겠죠. Бурханы хүч юм бол ямар ч хүч асуудлаас тэрийг шийдэх боломжтой. 그 하나님의 능력이 우리에게 주신 복음이라 이 말이에요. За тэгээд Бурханы хүч бол бидэнд өгсөн сайн мэдээ. 하나님 주신 복음이 무엇입니까? Бурханы өгсөн сайн мэдээ нь юу юм бэ? 이 복음이 그리스도입니다. Энэ сайн мэдээ нь Христ. 그래서 그리스도는 모든 문제를 해결하신 해결자예요. Тэгэхээр Христ бол бүх асуудлыг шийдэгч шийдэгч юм. 자, 이것이 구약 성경의 약속입니다. За энэ бол хуучин гэрээний амлалт. 하나님의 약속은 반드시 이루어지죠. Бурханы амлалт бол заавал биелдэг. 그 그리스도가 이 땅에 오셨어요. Тэр Христ тэнэлхийд ирсэн. 그 이름이 예수입니다. Тэрний нэр Есүс. 예수님 누굽니까? Есүс хэн бэлээ? 그리스도의 성취자이십니다. Христийг биелэгч. 우리가 이 사실을 정확하게 알아야 합니다. Энэ үннийг бид нар тав тодорхой мэдчих хэрэгтэй. 그래서 누가복음 2장 10절에서 21절에 정확하게 이 사실을 말씀하고 Люк 있죠. намын 2:10-аас 21 дээр энд бол товч тодорхой гарсан байна. 천사들이 목자들에게 복음을 말했어요. За Тэнгэрлэгч хончтод сайн мэдээ тараасан. 이 복음이 뭐냐? 그리스도가 태어나셨다. Энэ Христ юм байвал Христ мэдлээ гэсэн. 그리스도 오셨는데 그분의 이름이 누구지? 예수다. Христ гэсэн түүний нэрийг хэн гэдэг вэ? Есүс. 이게 복음인 거예요. Энэ бол сайн мэдээ. 그래서 이 복음을 바울이 깨닫습니다. Энэ сайн мэдээг Паул ойлгосон. 바울이 어디서 깨닫느냐 하면 다메섹으로 지금 이 복음 그리스도 복음 가진 사람 핍박하러 가는 그 중에 깨달아요. Паул яаж яасан бол Дамаск гэдэг хот руу сайн итгэж хүмүүсийг хавчих гэж тийм баримтлах гэж явж байгаад замдаа энэ 지금까지 바울은 어떤 믿음을 가지고 있느냐? одоо хүртэл Паул ямар итгэлээр амьдч ирсэн. 바울은 그리스도도 알고 있고 예수도 알고 있어요. Паул Есүс Христигч мэддэг байсан, Христигч мэддэг байсан, Есүсэгч мэддэг байсан. 예수님과 거의 비슷한 시기에 살았던 사람입니다. Ягаад гэвэл Есүстэй тэр ойролцоо эрен үед амьдарч байсан. 그러니까 직접 봤을 수도 있어요. 예수님. Магадгүй Есүсийг шууд ойролцоо эрен үед амьдарч байсан харсан байж болно. 그런데 많은 사람들로부터 예수님에 대한 말을 소식을 들었어요. Маш олон хүмүүс ч гэсэн Есүс гэсэн үгийг сонсч байсан. 그리고 그리스도는 이미 바울이 알고 있어요. Христ гэдгийг нь хэдийн Паул мэдчихсэн. 성경을 통해서 그리스도가 우리를 구원하신다 알고 있다니까요. Тий, Библиэс дамжуулаад тэр Христ бидрийг аварна гэдгийг мэдчихсэн. 문제는 뭐냐? Асуудал нь юу байсан бэ? 이 예수가 그리스도라는 거예요. Есүс бол Христ юм а гэдэг. 사람들이요. Хүмүүс 예수님이 바로 우리가 기다리던 그 메시아 그리스도다. хүмүүс бидний хүлээжсэн тэр Месиа буюу Христ Есүс гэж. 이렇게 말하니까 이제 바울이 확인을 해봤어요. Тэгээ ингэж хэлсэн чинь Паул шал нэгтэлж үзсэн. 진짜 예수가 그리스도 맞는가? Үнэхээр Есүс Христ муу юм уу? 그 자기가 확인해본 결과 예수는 그리스도 아니요. 아니라고. Тэгээ тэр өөрөө шалгаад үзсэн чинь Есүс Христийг ингээд Есүсийг Христ гэж шалгаад үзсэн тэр биш байсан. 예수는 그리스도 아닌데 자꾸 사람들이 그리스도라고 한다니까요. Ягаад гэвэл биш гэдэг хат шиг хүмүүс байн Христийг 십자가에 죽어서 끝났는데 사람들은 또 살았다는 거예요. загламаа дээр нас ороод дууссан гэсэн дахиад амьсан гэдэг. 그래서 이 바울이 화가 났어요. Тийм учраас Паул ууралсан. 아니 예수는 이거 저 나사렛 갈릴리 나사렛 출신의 목수의 아들로서 그냥 살다가 자기 죄로 십자가에 죽었는데 자꾸 그리스도라고 하니까요. Ягаад гэвэл тэр Назарын юу нөө за Назар гэдэг хот те Израиль Назар гэдэг хотод тэр мэдсээр мужааны хүүхэд болж мэндэлсэн тийм үү? Нас орсон ягаад та нар Христ гэдэг юм бэ? 이런 사람이 점점 많아져요, 자꾸. Ийм хүмүүс маш олон болж ирж байсан. 그래서 바울은 이걸 그냥 두면 안 된다는 결론을 냈어요. Тийм учраас энэ бол ингээд зүгээр орох юм бол болохгүй нэ гэдэг дүгнэлт гаргасан. 이 사람들을 다 잡아 가둬야 되겠다, 죽여야 되겠다. Энэ хүмүүсийг барьж одоо алий те нэгсэнд одоо те энэ бүгд амин бүрлгийг. 그래서 스데반 집사를 죽이는데 앞장섰다니까. Тийм учраас одоо Стефан одоо тэр хэнийг бас алж ирсэн те. 그래 저 다메섹에도 예수 믿는 사람이 있는 게 아니고요. 예수가 그리스도라는 사실을 믿는 사람들이 있다는 소식을 За 들었어요. тэгээд Дамаск ч гэсэн тухайд одоо Есүс тэтгэх биш зөвхөн Есүс биш
Есүсийг Христ гэдэг итгэдэг хүмүүс байсан. 그래서 바울이 그 사람들을 잡으러 지금 팀을 데리고 가는 겁니다. Тийм учраас тэр хүмүүсийг баримтлахаар Паул өөрийн багийг бүрдүүлээд Дамаск руу явж ирсэн. 예수 그리스도를 믿으려고 가는 게 아닙니다. 지금 바울이. За тэгээ Паул бол Есүс Христийг зүгээр нь үзэн Есүсийг үзэн ядахтай биш. 예수를 그리스도로 믿는 사람 다 잡아 없애기 위해서 Ягаад 간다니까요. гэвэл Есүсийг Христ гэдэг итгэдэг хүмүүсийг байхгүй болгохын төлөө явж ирсэн. 그런데 갑자기요 빛이 하늘에서 비친 거예요. Тэгж явж ирсэн зам гівгэнт одоо тэнгэрээс маш тод хүчтэй гэрэл гарч ирсэн гэж. 지금 아마 시간이 이 시간 비슷했어요. 저 12시쯤 됐다니까. Магадгүй яг энэ цагийн үед байсан, 12 цагийн хавцаа байсан баг. 태양빛보다 더 밝은 빛이 쫙 비친 거예요. Нарны гэрлээс гэж. Нарны гэрлээс бүр илүү хурц гэрэл, маш хүчтэй гэрэл одоо ингэж гарч ирсэн. 깜짝 놀라서 엎드려졌어요. Маш их гайхаад өвдөг сөгдсөн. 그런데 엎드려 있는 이 바울에게 말씀이 임했어요. За тэгээд өвдөг сөгдсөн Паул үг гарч ирсэн. Үг хэлсэн тий. 무슨 말씀이냐? Ямар үг байсан бэ гэвэл 이 바울의 이름이 두 개예요. Паулын нэр хоёр байсан. 그 유대식으로 이야기하면 사울이 되고 За Юда хэлээр ярих юм бол Саул гэж ярина. 로마식으로 하면은 바울이 되는 거예요. Ром руу ярих юм бол Паул гэнэ. 같은 이름인데 이제 이렇게 어느 나라 말로 쓰느냐에 따라 좀 달라지는 거예요. Тэгэхээр хоёр нэртэй байсан. Саул, Паул тий. Гэхдээ 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐. тэгж ингэж хэлсэн. Амар гэрэл гарангуудаа Саулаа чи яагаад нааг ингэж үзий ядна вэ? 여러분 생각해 보세요. 길 가는데 갑자기 빛 비치고 엎드려 있는데 말씀이 임했다니까요. Тэгэхээр хараа л да. Та нар бодоорой. Ингээд за өдрийн цагаар явж гівгэнт аим хүчтэй гэрэл гарч ирэнгүүтээ үг тэр гэрлээс үг гарч ирнэ. 그 바울이 자기도 모르게 주님 누굽니까 물었어요. Тэгэж Паул хэлсэн өөрөө мэдгүй. Эзэн та хин бэ гэж асуусан. 또 말씀이 들려왔어요. Ахаад үг сонсогдсон. 나는 네가 핍박하는 예수다. Би чиний эсэргүүцээд байгаа Есүс байна. 자, 이 짧은 만남을 통해서 체험을 통해서 바울은 자기 자신이 지금까지 얼마나 잘못됐는가를 깨닫게 됩니다. Энэ богинохон цаг хугацаа тийм үү? Энэ минутанд Паул өөрийгөө ямар хүн бэ гэдгийг ойлгож эхэлсэн. 아, 맞구나 체험하게 됩니다. Тийм байх шүү дээ. 뭐가 맞아요? Юу тийм бэ? 예수가 그리스도구나. Есүс бол Христ юм байна. 그 말은 뭐냐? 지금 예수님 살아 있어요. Одоо Есүс гэсэн амьд байгаа. 그러니까 자기에게 말씀하고 있지. Тийм учраас тэр өөрийнхөө үг хэлээд байгаа шүү. 분명히 말씀 들었는데 Бүр ингээд тодорхой ингээд үг сонссон. 살았다는 말은 뭐예요? Амьд буй гэдэг нь ямар утгатай үг юм бэ? 분명히 십자가에 죽은 거 아는데 Тэгээд үнэхээр тэр тодорхой загламаа дээр нас орсон шүү дээ. 부활하셨다는 말이에요. Дахин амьсан гэсэн үг шүү дээ. 예수님은 부활하셨구나. Есүс бол дахин амьсан юм. 이걸 체험한 거예요. Энийг одоо тэр ойлгосон. 이 체험되어지면서 뭐가 깨달아지느냐? Энэ ойлголтоор дамжуулж юу илүү тодорхой болж авсан юм бэ? 사람이 죽었다가 어떻게 살아요? Хүн нас орох юм бол яаж ахиж амьдах юм бэ? 못 살아요. 아무도 못 살아요. Амьдрахгүй шүү дээ. 그런데 예수님은 죽었다가 다시 살아났다는 말씀은 예수님이 바로 그리스도 맞구나라는 Есүс 체험을 ингээд 합니다. нас ороод дахин амьдлаа гэдэг нь болохоор Есүс өөрийгөө Христ юм байна гэдгийг одоо ингэж 동정녀 탄생도 맞구나 체험합니다. тэр нөгөө ариун онгон эмэгтэйгээс төрсөн мөн юм байна гэж. 십자가에 죽으면서 다 이루었다는 그 말씀도 맞구나 체험하게 된 Загламаа дээр 거예요. нас орохдоо бүгд гүйсэлтэй тэр үгэн ч гэсэн яг мөн юм байна шүү дээ. 이 짧은 시간 동안에 뭘 체험했느냐? Энд богинохон цагт яг юуг одоо тодорхой ойлгож авсан бэ гэвэл 그리스도이신 예수님을 체험한 거예요. Христ болох Есүсийг ойлгож авсан. 아멘. 이제 이때부터가 시작입니다. Эндээс эхлээд эхэлсэн юм аа. 저와 우리 모든 성도들이 이 체험이 되어지면서부터 올바른 신앙생활은 시작이 За 됩니다. би болон манай итгэгч нар одоо ийм цаг хугацаагаар эхэлж одоо зөв итгэлтэй байгаарай гэж хэлж байна. 내가 잘못 알고 있었구나 깨닫게 된 것이죠. Би буруу ойлголттой байсан юм бэ гэдэг ингээд буруу ойлголттой байсан юм байна гэдэг ингээд ойлгож эхэлж байна. 이제 이때 바울이 회개하고 그리스도이신 예수님을 영접하는 거예요. Энэ үед Паул гимшиж Есүс Христийг хүлээн авсан юм. 저도 어릴 때부터 교회를 다녔단 말이에요. Би ч гэсэн ялгаагүй хүүхдээ бас ихтэй сүмд явж исэн. 한 번도 그리스도이신 예수님을 영접하지를 못했어요. Нэг ч удаа би Есүс Христийг хүлээн авч байж үзээгүй. 그냥 믿은 거지, 그냥. Зүгээр л итгэж исэн. 그냥 누구 믿느냐? 예수 믿었어요. 저는. Зөв хинт итгэх юм бол зөв Есүс итгэж исэн. 이런 것도 다 잘 모르고. Яг энэ үннийг сайн мэдэхгүй байсан. 뭐냐? 교회 가니까 예수 믿으라 하는 거예요. Яг тэгвэл сүмд очихмол зүгээр Есүс итгэл гэдэг. 그냥 믿으면 되는가? 이래 생각했다고. Зүгээр л итгэл болох юм байна гэж ингэж бодож исэн. 예수가 누군지를 잘 모르고 예수를 믿었어요. Есүс хин юм бэ гэдгийг сайн мэдэхгүй итгэж исэн. 나중에 알았어요. Сүүлд нь ойлгосон. 아, 내가 믿는 예수님이 바로 내 모든 문제 해결하신 Есүс 그리스도십니다. Христ миний бүх асуудлыг Есүс нь бүх асуудлыг шийдэгч Христ юм байна. 이
은혜로 깨닫게 된 것이 한 33년 전이에요. Энэ нэгүслэр ойлгосон цаг хугацаа нь 33 жилийн өмнө. 말씀 듣다가 깨달아진 거예요. Үг сонсоод би ойлгосон. 이 복음의 말씀 듣다가 깨달아진 Сайн 거예요. мэдээний үгийг сонсоод ойлгосон. 믿음은 들으면서 나고 За итгэлэн сонсохоос эхэлж 뭘 들어야 되느냐? 그리스도의 말씀을 들어야 되는 거예요. юуг сонсох юм бэ гэвэл Христийн үгийг сонсох хэрэгтэй. 아멘. 우리가 이 복음의 증인으로 서야 되는 거예요. Бид нар энэ сайн мэдээний гэрчээр бид нар босох хэрэгтэй байна. 자, 이때부터 바울의 삶은 완전히 달라집니다. Эндээс эхлээд Паулын амьдрал маш их өөрчлөгдсөн. 그래서 바울은 이제 그리스도 예수를 영접함으로 에베소서 2장 9절 10절 말씀에 보니까 은혜로 말미암아 구원을 받았다. 믿음으로 Эфес 구원받았다. намын 2:9-10 дээр харах юм бол нуурах нь эвгүйслэр бид нартай хүлээн авлаа гэсэн байдаг. 자, 그래서 이때부터 이제 우리가 할 일이 뭐냐? Одоос эхлээд бид нар хийх ёстой зүйл нь юм бэ? 하나님은 은혜로 우리에게 복음을 주셨어요. Бурхан нэгүслийн дагуу бидэрт сайн мэдээ өгсөн. 이 복음을 우리가 받았어요. Энэ сайн мэдээ бид нар авсан. 근데 금방 복음 받았다고 이 복음을 다 알 수 있어요? 몰라요. Би дөнгөж сайн мэдээ авчаад энэ сайн мэдээг ойлгохгүй шүү дээ. 그래서 우리는 이때부터 그리스도이신 예수를 계속 알아가야 됩니다. Тэгэхээр эндээс эхлээд бид нар Христ болох Есүсийг байнга одоо мэдж байх хэрэгтэй. 무엇을 통해서 알아갑니까? Юугаар дамжиж мэдэх хэрэгтэй лээ? 말씀으로 알아가는 거예요. Үгээр. 왜냐? 성경이 그리스도이신 예수를 우리에게 증거하고 있는 책입니다. Яг тэгвэл Библи Есүсийг Христ гэдгийг нотлохоонуудыг хэлж өгöd байдаг ном юм аа. 요한복음 20장 31절 말씀에 Иохан намын 20:31 дээр 이 성경을 왜 기록했느냐? 예수가 그리스도이심을 알고 믿어 생명 얻기 위해서 тэгэхээр энэ 기록했다. Библи яагаад бичигдсэн зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол одоо Иохан 20:31 дээр болохоор Есүсийг Христ гэж ойлгохын төлөө юм а гэсэн байна. 누가복음 24장 44절에서 48절에 Лук намын 24-ийн 44-өөс 48. 예수님 직접 말씀하셨어요. Есүс өөрөө хэлсэн байдаг. 성경을 왜 기록했냐? Библи яагаад бичигдсэн юм бэ? 내게 대해서 증거하고 있는 책이다. Намайг гэрчлэхийн төлөө, тийм үү? Нотлохоо болгохын төлөө энэ ном гаргасан юм аа. 그러니까 성경은 두 가지를 말씀합니다. Тэгэхээр Библиэд хоёр зүйлийг хэлдэг. 그리스도에 대해서 말씀합니다. Нэгсэндээ Христийн тухай ярьдаг. 그 그리스도가 오셨다. Тэр Христ ирсэн. 그분이 누구냐? Тэр хүн хин юм бэ? 그분이 바로 예수다. Тэр хүн л Есүс. 이걸 증거하고 있어요. Энийг гэрчилдэг. 그리스도가 오신다. 구약. Христ ирлээ. 그리스도 오셨다. 신약이에요. Христ ирнэ хуучин гэрээ. 그 이름이 예수라는 거예요. түүний нэрийг Есүс. 그래서 항상 우리는 이렇게 해서 이 말씀을 계속 알아가야 됩니다. Энэ үгийг бид нар байнга одоо мэдчих хэрэгтэй. 그래서요. 에베소서 3장 14절에서 18절 말씀에 보면 Эфес намын 3:14-өөс 18 гарах юм бол 이 그리스도의 넓이, 길이, 높이, 깊이의 풍성함을 알아가라는 거예요. тэгэхээр энийг харах юм бол Христийн өндөр, өргөн, уудам, тийм ээ, гүн гүнзгий бүгдийг мэдчих хэрэгтэй. 무엇을 통해서 알아갈 수 있어요? Юугаар дамжиж мэдэх хэрэгтэй? 말씀을 통해서. Үгээр дамжиж. 첫 번째 우리가 할 일은 은혜의 복음을 내 자신이 깊이 알아가야 돼요. Тэр нэгүслийн сайн мэдээг бид нар нэгсдэ гүн гүнзгий мэдчих хэрэгтэй. 그래서 디모데후서 3장 14절에서 17절 말씀이에요. 2-р Тимотийн 3:14-өөс 17. 이 성경을 배우고 확신한 일에 거해라. Тэгэхээр энэ Библийг одоо сур эзэмших гэсэн байдаг тийм ээ. 성경을 통해서 Унш эзэмших. 그리스도 예수의 복음을 계속 알아가야 돼요. Тэгэхээр Библиэр дамжиж Христийн сайн мэдээг байнга одоо мэдчих хэрэгтэй. 이것이 우리에게 주신 첫 번째 미션입니다. Энэ бол бидэрт өгсөн хамгийн анхны үүрэг байна. 은혜의 복음을 깊이 알아가라. Тэгээ энэ нэгүслийн сайн мэдээг гүн гүнзгий ойлгоо. 그래서 이 복음을 깊이 각인시키라. Тэр энэ сайн мэдээг гүн гүнзгий өөртөө одоо суйрлуулаа гэсэн байна. 성경 공부하는 목적도 여기 있어요. Библийн сургалт хийх зорилго ч гэсэн ерөөс энэ. 자, 두 번째 주신 절대 미션요. За хоёрдугаарт нь 자, 두 번째 주신 미션은 이제 이 복음을 알아가는 만큼 두 번째 할 일이 뭐냐? 복음을 누려야 되는 것입니다. за хоёрдугаарт нь сайн мэдээг одоо эдлэх. Монголоор юу ч юм 아는 것으로 끝내지 말고 이 복음을 누리라. Тэгээ эндээс таашаал авах гэж. 이걸 보고 기도라고 합니다. 누렸다 гэж таашаал авах гэсэн тий. 오늘 본문에 36절 말씀에 보면 바울이 에베소를 떠나기 전에 온 성도들과 함께 같이 앉아서 무릎을 꿇고 기도하고 있어요. Тэгээд залбирч байна. 36 дараа хамаа залбирч байгаа. 타시다 뭐 юу гэж орчуулж зүгээр 타시다. 말씀을 통해서 복음을 알아가고
Тэгээд үгээр дамжиж сайн мэдээг ойлгоод 기도를 통해서 복음을 누리라. тэгээд залбирлаар дамжуулж сайн мэдээг таашаал авах. 하나님 자녀에게 주신 최고의 신분이 뭐냐? Тэр бурхны өгсөн одоо үнэлэхий тэр 신분 гэдэг чинь харьяал нь яг юу юм бэ? 우리가 예수님을 그리스도로 믿고 영접할 때 성령께서 내 안에 내주하십니다. Тэр Есүс Христийг хүлээж аваад хүлээж авах тэр агшинд ариун сүнс бид нар дээр ирдэг. 이때부터 나를 인도하십니다. Одоос эхлээд намайг удирддаг. 그리고 우리가 기도할 때 역사하십니다. Тэгээ залбирх үед тэр ажиллаа хийж идэг. 그래서 누가복음 11장 13절 Лук 말씀에 номын 11:13. 나쁜 사람도 자식이 구할 때 좋은 거 주기를 원하는데 하물며 너희 하나님 아버지께서 너희가 기도할 때 성령을 주시지 않겠느냐. Ингэж хэлж байна. Муу хүмүүс ч гэсэн тийм үү? Муу хүмүүс ч гэсэн хүүхдтэй одоо хүүхд нь гойход сайн зүйлийг л өгөхийг хүсэж яадаг. Тэгэхэд ариун одоо бурхан гойход ариун сүнс өгөхгүй гэж юу вэ? 자, 예수 그리스도를 믿고 영접하는 순간에 내 안에 성령은 내주하셔요. Тэгэхээр ариун сүнс бидний дотор орж ирнэ. 그래서 제가 물어봐요. 항상 이제 복음 받고 영접하고 나면 꼭 묻습니다. Тэгэхээр би сайн мэдээ яриад хүлээж аваад тэрний дараа хүмүүс асуудаг. 예수님 어디 계십니까? Асуухдаа би юу гэж асуудаг вэ? Есүс хаана вэ? 마음속에. Зүрх сэтгэлд. 그죠? 마음속에 계신 예수님 누굽니까? Зүрх сэтгэлд байгаа Есүс хин юм бэ? 그리스도. Христ. 이 고백인 거예요. Энэ тунхаг. 근데 이 믿음은 성령이 그리스도의 성령이 내 안에 내주하셨는데 언제까지냐? 영원히 너희와 함께 하시다. Тэгэхээр 영원히. энэ сайн мэдээ нэг удаа та нар оруулсан бол ариун сүнс эзэн хүртэл байх ёстой бол үрд мөх та нартай хамт. 그리고 우리를 항상 말씀으로 인도하셔요. Үргэлж бид нар үгээр өдөрдүүлж явах ёстой гэж. 우리가 기도할 때 성령은 역사하셔요. Бид нар залбирх үед 아리ун сүнс ажиллаж байна. 그래서 우리가 응답받는 기도의 원리가 있습니다. Тэгэхээр ивэл авах залбирлын одоо зарчим гэж байдаг. 기도는 반드시 응답이 되거든요. Залбирал бол заавал одоо хариулт шүү дээ. 그러면 우리가 올바른 기도를 해야 돼요. Тэгэхээр бид нар зарчим буюу одоо зөв залбирал хийх хэрэгтэй. 자, 첫째는 그러면 내가 진짜 응답받을 자격이 있는가 확인을 За 해야 돼요. нэгдүгээр зарчим болохоор би эхлээд хариулт авах надад тэр эрх мэдэл байна уу харах хэрэгтэй. 요한복음 1장 12절에 예수 그리스도를 영접할 때 하나님 자녀돼요. За тэгэхээр яг Иохан 1:10 дээр Есүс Христийг хүлээн авахд Бурхны хүүхэд болно гэсэн. 그럼 우리는 기도 응답받을 100%의 자격을 가진 Тэгэхээр тийм 사람. учраас бид нар залбирлын хариултыг авах 100% авах тэр эрх мэдэл бид нарт ирж байна. 두 번째 히브리서 11장 6절에 하나님의 능력을 믿음으로 기도해야 돼요. Тэгэхээр Еврей номын 11:6 дээр Бурхны хүчинд итгэж залбир гэж нэгсэн. 나는 할 수 없으나 Би бол хийх боломжгүй. 하나님은 하실 수 있어. Харин Бурхан бол хийх боломжтой. 아멘. 이게 우리의 믿음이 돼야 Энэ 돼요. бол бидний итгэл. 하나님께서 하시면 어떤 일인들이 되어져. 이것이 우리 믿음입니다. Тэгэхээр Бурхан залбирх юм бол Бурхан ямар ч ажлыг хийн одоо хийн гэдэг нь бидний итгэл. 그리고 세 번째, 그러면 요한 마태복음 6장 33절에 올바른 제목을 붙잡아야 돼요. Тэгэхээр Матай номын 6:33 дээр зөв одоо сэдвийг барьж авах хэрэгтэй. 자, 어떤 제목입니까? Тэ гарч 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. За та нар ихлэ түүний хаан тусаа 그리하면 모든 것을 너희에게 더하시리라. гэх юм бол та нарт бүх зүйл нэмж өгөх болно. 하나님의 나라, 하나님의 의를 먼저 기도하는 걸 보고 여기 이 777 기도라고. За тэгэхээр Бурханы зөвхт байдал ба хаанчлыг хайрсан гэж залбирлал гэдэг нь болохоор энэ 777. 이 속에 다 들어 있어요. Энэ дотор бүгд байгаа. 이 기도를 하라는 거예요. Энэ залбирлыг хийж. 그리고 우리에게 여러 가지 문제 올 수 있죠. За бидэрт янз бүрийн асуудал ирдэг тийм хүний амьдрал. 빌립보서 4장 6절 7절에 Филиппо номын 6:7. 모든 문제는 기도 제목입니다. Бүх асуудал нь залбирлын одоо сэдв болно гэж. 아멘. 모든 문제는 기도 제목이에요. Бүх асуудал бол хүний бүх амьдралын асуудал залбирлынх нь гол. 그래서 염려하지 말고 그 문제를 가지고 기도하라는 거예요. Санаа зовлтгүйгээр тэр асуудлаа бариад залбир гэсэн. 자, 이렇게 기도 제목을 가지고 요한복음 16장 24절에 예수 그리스도 이름으로 기도해라. Тийм учраас Иохан номын 16:24 Есүс Христийн нэрээр залбираа гэсэн. 한 번 하지 말고요. 지속하면 돼요. Нэг удаа хийгээд биш тогтмол хийж. 이제 이게 우리가 할 일입니다. Энэ бол бидний хийх ажил. 하나님의 자녀가 Бурхны хүүхэд 하나님 능력을 믿고 Бурхны хүчинд итгээд 우리에게 주신 올바른 기도 제목을 붙잡고 бидэрт өгсөн тэр залбирлын сэдвийг барьж аваад 예수 그리스도 이름으로 지속해서 기도하면 Есүс Христийн нэрээр тогтмол залбирх юм бол 여기까지는 우리가 할 일입니다. энэ бол энэ хүртэл бидний хийх ажил. 이때부터 성령이 역사하셔요. Яг энэ агшнаас эхлээд
ариун сүнс үйл ажиллагаа явуулдаг. 주의 천군 천사가 동원이 됩니다. Тэгэхээр эзний тэр тэнгэр иш хүртэл бидэрт туслаж ирдэг. 응답을 막는 흑암 세력이 무너져요. За тэгэхээр тэр харанхуйн тэр хүч нуран унах болно. 드디어 응답의 시간표가 오는 겁니다. Харин хэдийн одоо яах вэ? Бид нар ивэл авч хэлж байна. 반드시 응답의 시간표가 와요. Зайлшгүй бид нар ивэл авах цаг ирнэ. 그래서 이 영적인 이 일은 우리가 몰라요. 성령이 역사하고 천사 동원되고 흑암 세력이 무너지는 건 우리가 모르죠. Тэгэхээр бид нар энэ сүнслэг асуудлыг тоо бид нар мэдэхгүй тийм харанхуй ертөнц ариун сүнс гэж юм. 그러나 기도할 때마다 이런 일이 계속 벌어져요. Тэгтээ залбирах болгонд ийм асуудал бий болно. 성경은 이것을 말씀하고 있습니다. Библи энэ тухай ирсэн байна. 그래서 마가복음 11장 24절에 우리가 기도한 것은 이미 받은 줄로 믿으라는 거예요. Тэгэхээр Матай номын 11-ийн 24 дээр бид нар залбирч байгаа үедээ хэдийн залбирлын хариултыг авсан гэж бодож залбираа гэж байна. 아멘. 반드시 응답이 되니까요. Заавал одоо хариулах. 누가복음 11장 13절에 Лук номын 11-ийн 13. 분명히 우리가 기도할 때 성령이 역사하십니다. Бид нар заашгүй залбирахад ариун сүнс тэр одоо хариултаа гэж. 누가복음 18장 8절 말씀이에요. Лук номын 18-ийн 8. 우리가 기도하는 거 오래 참으시겠느냐? 아니야. 속히 응답할 것이다. Харин бид нар залбирахад маш удаан хугацаанд хүлээлгэхгүй үгүй. 일부러 하나님 늦게 주질 않습니다. Тэгэхээр бид нар бол бурхан бол хизээч нэг тийм хоцрооч өгдөг шүү. 빨리 응답되지 않을 때는 그게 분명한 하나님의 다른 계획 이유가 있다니까요. Магадгүй хурдан хариулт ирэхгүй бол дараагийн одоо алхам дараагийн одоо үд хаалгал 그래서 우리는 заавал нээж өгнө. 염려하지 말고 의심하지도 말고 어떤 상황 문제 왔을 때 그걸 진짜 믿음의 기도로 Санаа 하나님께 드려요. зовлтгүй янз бүрийн одоо бодол агуулгахгүйгээр залбирахад бурхан хариулдаг. 실제 기도를 어떻게 누립니까? За бодитоор залбирлыг яаж идэх вэ? 에베소서 6장 18절에 바울은 항상 기도해라 이렇게 말합니다. Паул хэлсэн. Эфес номын 6-гийн 16-18 дээр үргэлж залбираа. 자, 그리고는 데살로니가 전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라. Нэгдүгээр Тессалоникийн 5:17 дээр тасралтгүй залбир гэсэн байна. 이것은 뭘 말하느냐 하니까 바울은 24 기도의 축복을 누린 거예요. Энийг юу гэж юм бол Паул 24 цагийн залбир хийгсэн. 그리고 우리에게도 이 사실을 말씀하고 있습니다. Бидэрт ч гэсэн энэ үннийг ярьж байгаа. 자, 우리가 많은 기도를 해야 되지만 앞에 우리가 서론적으로 말씀했던 777 언약을 잡고 기도해라. За тэгэхээр бид нар дөрөнд оршил хэсгээр ярьсан 7 гэсэн юм. 자, 그리고 이 기도를 하는데 어떻게 하느냐? 3집중으로 기도해라. За тэгээ гурван одоо зүйлээр төвлөрч залбир гэж. 이건 뭘 말하느냐 하면 아침, 낮, 저녁이에요. За энэ ямар утгатай үг юм бэ? Өглөө өдөр орой. 우리에게 24시간을 주셨어요. Бидэрт бурхан 24 цаг өгсөн. 모두 똑같이 우리에게 24시간 시간을 가지고 있습니다. Бид бүгдээрээ 24 цаг дотор амьдарч байгаа. 그러면 24시간 기도를 어떻게 하느냐? 24 цагийн залбирал яаж хийх юм бэ? 아침에 눈을 떴을 때 Өглөө нүдэ нээгээд 다른 것 이전에 먼저 기도하죠. бүх зүйл эхлэхээс өмнө ихтэй залбир. 지금까지 우리의 삶에 따라서 어떤 사람은 기도하는 사람이 있고 어떤 사람은 다른 거 하는 사람이 있다니까요. Тэгэхээр амьдралынхаа ямар нөхцөл байдалд амьдрснаас шалтгаалж зарим нь өөрчлөлтөд залбирдаг, зарим нь дараа нь залбирдаг. 자, 내일부터 천국 안 가는 다음에 여러분 반드시 내일 일어납니다. 아침에. За магадгүй та нар деваачнд очихгүй юм бол маргааш та нэг шиндэл деваачнд очихгүй та нар маргааш заавал сэрнэл гэдэг. 내일 아침 눈 뜨면 천국 가 있어요. 그럼 여러분 죽은 거고. Тэгвэл маргааш ингээд нүдэ нээсэн чинь деваачнд очсон бол тэгвэл тэр та нар өхөл ирсэн гэсэн. 그렇지 않은 사람은 다 일어나요. Тийм 눈 떠요. биш хүмүүс нь яах нь бүгд одоо нүдэ нээш. 그때 제일 먼저 이 7 망대 여정 이정표 기도를 시작하세요. Тэгэх юм бол хамгийн эхлээд 7 гэсэн зүйл. 낮 시간에는 어떻게 하나님의 기도가 응답이 되고 있는가를 확인하시고 За өдрийн цагаар болохоор бурхан яаж намайг хөтлөн дагуулж яах гэдэг нэг шиг. 하루를 다 마치고 잠자기 전에 За бүтэн өдрийг дуусгаад унтахын өмнө 여러분 잘까 오늘 또 집에 가면 저녁에 잘까 아닙니까? та нар гэртээ харахад орой унтна шүү дээ. 잠자기 전에 Унтахын өмнө 기도하세요. залбираарай. 요 세 가지 꼭 하십니다. Энэ гурван зүйлийг заавал хийгээрэй. 그럼 이걸 계속하면은 내게 세 가지 세팅이 됩니다. Ингэх юм бол би гурван одоо Монгол сеттинг одоо бий болгож эхэлнэ. 기도가 편집 설계 디자인 된다 이 말이에요. Тэгэхээр 계속하면. залбирлыг одоо нөгөө эмхтгэж тэг дизайнжуулж одоо нөгөө өөрийн болгоно гэсэн нэгсэн доо. 드디어 응답이 온다. Хэдийн гурван ивэл бид нар ирнэ. 분명히 문제인데 답을 찾게 돼요.
Харсараад л асуудал байна. Харин асуудал нь бидэнд хариулт бод ивэл болж ирдэг. 기도 안 하고 있으면 이게 계속 그냥 문제예요, 우리에게. Залбирахгүй байх юм бол нөгөө асуудал нь бидэнд үргэлж асуудал болоод. 진짜 기도하면 그 문제 속에 하나님 답을 주셔요. Тэгэхээр үнэхээр залбирах юм бол тэр асуудал дундаас бурхан бидэнд тэр ивэлийг өгөх болно. 그리고 내가 갈등할 수밖에 저 사람 때문에 이 일 때문에 갈등하고 있는데 내 자신을 갱신하는 기회를 주시는 거예요. Тэгэхээр бид нар зөрчилдөг дотроо те би тэр хүнээс олж энэ хүнээс олж зөрчилдөг харин гэтүү залбирал хийх гэдэг өөрийгөө одоо шинжлэх цаг хугацаа байна. 저 사람 때문에 일어난 문제 같은데 나중에 알고 보니까 나요, 나. Тэр хүнээс олж асуудал үүслээ гэдэг. Эргээд харахад би өөрөөсөө болсон. 위기가 닥쳐왔지만 그것이 새로운 기회가 됩니다. Тийм. Хэдий хямрал болж харагдаж байгаа ч гэсэн залбирлаа давж бид нар шинэ одоо боломж гарч ирнэ бидэрт. 이 부분을 꼭 붙잡고 우리가 승리해야 됩니다. Энийг барьж яваад бид нар ялалтай амьдрах хэрэгтэй. 복음을 누리는 기도. За залбирлыг эдлэх. 아멘. За таашаал авах эдлэх гэсэн үг нэг утгатайгүй. 자, 세 번째입니다. эдлэх гэдэг орчуулал. 자, 세 번째 주신 미션이 뭐냐? За 3 дугаар төгсөн дуудлага нь юу юм бэ? Үүрэг нь юу юм бэ? 이 복음을 증언하는 전도입니다. За энэ сайн мэдээг гэрчлэх нотлогоо гаргах. нотлогоо бий. 이 복음을 전하는 선교입니다. За тэгэхээр энэ сайн мэдээг дамжуулах нэгсэндээ дамжуулах 오늘 24절 말씀에 이걸 분명히 말씀하고 있죠. 24 дээр тодорхой хэлсэн байгаа. 바울에게 하나님께서 이 복음 회복된 이후에 사명을 줘요. За тэгээд өөрийнхөө ингээд Паул энэсэн энэ сайн мэдээний дараа тэр одоо бэлэг шагнал авна гэж. 세 가지 사명을 줘요. За 3 шагнал байдаг гинэ. 자, 그 절대 미션이 뭐였느냐? Шагнал гэсэн үү? 사도행전 9장 15절입니다. Үүс намын 9:15. 예, 그 말씀 어떤 미션을 줬느냐면요. Ямар үүрэг өгсөн бэ гэвэл 이방인에게 이 복음을 전해라 이랬어요. харийнханд энэ сайн мэдээ дамжуул гэсэн байна. 임금들에게 이 복음을 전해라. Хаадуудад эрх мэдлэлтгүүд нэгсэн үг нэгсэн. Ингэдэр эрх мэдлэлт гэсэн үг. 그리고 이스라엘 자손들에게 이 복음을 전해라. эрх мэдлэлтгүүд энэ сайн мэдээ дамжуул Израилийн ард түмэнд энэ сайн мэдээ дамжуул гэсэн. 내용은 하나입니다. Агуулга нь нэг. 복음을 전해라. Агуулга нь сайн мэдээ дамжуул гэсэн. 무슨 복음요? Ямар сайн мэдээ? 그리스도의 복음. Христийн сайн мэдээ. 바울이 이것 몰라가지고 얼마나 하나님과 원수되는 생활을 했거든요. 그래 바울 энийг мэдэхгүй үнэхээр хүмүүсийн дайсан болж ирсэн. 네가 그렇게 잘못 알고 잘못 신앙생활 했던 거 이제 다른 사람에게 정확한 복음을 전해라. Чи одоо хүртэл одоо тэг буруу ойлголттой буруу итгэлийн амьдралаар амьдсан. Одоос эхлээ чи зөв ойлголттой болж хүмүүсийн сайн мэдээ дамжуул гэсэн. 이방인에게 필요한 것이 뭐냐? 그리스도 예수의 복음이다. харийнханд юу хэрэгтэй вэ гэх юм бол харийн одоо улс үндэсэнд юу хэрэгтэй гэх юм бол 임금들에게 뭐가 필요하냐? 그리스도 예수의 복음이 хаадууд 필요하다. болон эрх мэдлэгнүүдэд юу хэрэгтэй вэ гэвэл энэ Христийн сайн мэдээ. 이스라엘 자손들에게는 뭐가 필요하냐? 그리스도 예수의 Израилийн 복음이 үр дүнд 필요하다. юу хэрэгтэй вэ гэх юм бол энэ сайн мэдээ хэрэгтэй. 몽골 사람에게는 뭐가 필요합니까? 그리스도 예수의 복음이 필요한 Монгол 거예요. хүмүүст юу хэрэгтэй юм бэ гэвэл энэ Христийн сайн мэдээ. 아멘. 나에게는 뭐가 필요합니까? Надад юу хэрэгтэй юм бэ? 그리스도 예수의 복음이 필요해요. Христийн сайн мэдээ бас хэрэгтэй. 모든 사람, 모든 지역, 모든 나라 사람들이 이 복음이 필요하단 말이에요. Бүх хүмүүс бүх нутгийн хүмүүс одоо энэ сайн мэдээ хэрэгтэй. 그래서 이 복음을 전하라는 Энэ сайн мэдээг дамжуул. 이게 세 번째 미션입니다. Энэ 3 дахь удаагийн үүрэг өгсөн бидэрт. 바울은 일도 안 하고 아무것도 안 하고 이것만 했습니까? 아닙니다. Тэгэхээр Паул бол юу хийхгүй зүгээр л энийг хийчихсэн үгүй шүү. 바울도 자기가 하는 일이 있었어요. Паул ч гэсэн өөрийн хийсэн ажил байсан. 사도행전 18장에 보면은 천막 만드는 일을 하면서 복음 전하는. Үүс намын 18 дугаар бүлгийг харах юм бол одоо майхан оёддаг, майхан одоо уралдаг, майхан оёддаг тийм ажил хийнгээ сайн мэдэн. 내가 무슨 일을 하든지 어디로 가든지 우리의 마지막 결론이 이거란 말이에요. Би юу ч хийжсэн хаашаач явсан бидний сүүлчийн төгсгөл нь бол яг энэ сайн мэдэн төлөө юм аа гэж. 그래서 바울은 이 복음을 증언하는 일을 마치려면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것을 이기지 않는다고 했습니다. Тэгэхээр би энэ амийн төлөөтэй явхад юу нэг хүний амийн төлөө явхад надад одоо ичих зүйл байхгүй. 하나님의 절대 계획이 세계복음화입니다. Тэр бурхны хамгийн том төлөвлөгөө дэлхийн сайн мэдээ. 그래서 우리가 이걸 언약으로 잡아야 돼요. Энийг бид нар одоо ивэл 잡고 있습니다. 나는 뭐 할 거냐? Би юу хийх юм бэ? 세계복음화. дэлхийн сайн мэдээ. 왜냐? 이게 하나님 주신 절대 Ягаад 미션입니다. гэвэл бурхан өгсөн бидний үнэлгээ тэр үүрэг байгаа бидэрт. 디모데전서
2장 4절에 하나님의 절대 소원이 나와요. Тэгэхээр 2-р Тимотийн 4:2-ыг харахад бурхны хүсэл гэж гарч байгаа. 하나님의 소원이 뭡니까? бурхны хүсэл юу юм бэ? 모든 사람이 구원을 받는 게 하나님의 소원이에요. Бүх хүмүүсийг авралт хүргэх бурхны хүсэл юм. 구원받기 위해서는 모든 사람에게 복음이 전해져야 됩니다. Тэгэхээр 세계 аврахын 복음화. төлөө тэр бүх аврахын төлөө бурхан бүх хүмүүс сайн мэдээ дамжуулах. 하나님의 절대 계획, 하나님의 절대 소원이에요. бурхны үнэлэхүй төлөвлөгөө, үнэлэхүй хүсэл. 그게 뭐냐? 우리를 통해서 이 복음이 전달되는 전도와 선교란 말이에요. Энэ болохоор бид нар энэ зүйлийг хийх, сайн мэдээг дамжуулах авралын зар ба илгээх гэж. 전도라고 할 때는 꼭 기억해야 됩니다. 복음이 전해지는 게 Тэгэхээр авралын 전도입니다. зар гэдэг нь сайн мэдээ дамжуулах гэдэг үг шүү. Заавал тогтоож аваарай. 왜 전도해야 됩니까? Яагаад авралын зар хийх хэрэгтэй юм бэ? 전도의 이유를 먼저 알아야 돼요. Тэгэхээр авралын зарын шалтгааныг мэдэх хэрэгтэй. 여러분 문제를 먼저 알아야 거기에 대한 답을 주는 게 Тэгэхээр бид 전도니까요. нар асуудлыг мэдчихэж тэр хариулт өгдөг үстэй тийм үү? 모든 사람들이 지금 하나님을 떠났어요. 이 사단 마귀에게 딱 걸리는 문제 운명 속에 빠져 있어요. Тэгэхээр бүх хүмүүс бурханаас холдож муу сүнсэн буюу сатаанд баригдсан тэр хувь заяндаа нэгдээд явж байгаа. 지구상에 한 명도 빠짐없이 다 이 운명 속에 있어요. Дэлхийн ертөнцийн чинь дэлхийн ертөнцид нэг ч хүн гадна үлдэхгүйгээр бүгд дотор хувь заяндаа баригдсан явж байгаа. 모든 사람이 죄를 보겠다. Бүх хүмүүс гим нүгэл дотор байна. 로마서 3장 23절. Ром 3:23. 그래서 하나님 만날 수 없다는 거예요. Тийм учраас бурхантай уулзах боломжгүй. 로마서 8장 2절에 사람들이 죄와 사망의 법에 딱 매여 있어요. 못 빠져나와요. 8:2-д болохоор бүх хүмүүс гим нүгэл дотор тийм ээ тэр өхөл дотроо бүгд орсон байна гэж хэлсэн байна. 요한복음 8장 44절. 그래서 마귀 자식이 되어 있는 겁니다. Тэгэхээр Иохан номын 8:4 өдөр тийм болохоор диаволын хүүхд, сатаны хүүхд гэж ярьж. 여기서 못 빠져나와요. Энэ төр бид нар хизэж гарч чадахгүй. 근본 문제 세 가지 때문에 절대 인간은 여기서 못 빠져. Анхны гим нүглээс болоод хүн хизээж тэр энэ зүйлээс гарч чадахгүй. 마귀의 유혹을 받았어요. Муу сүнсний хууралтыг авсан. 죄를 짓고요. Гим нүгэл хийсэн. 다 하나님 떠나 있는 Бүгд 거죠. бурханаас холдсон. 이 상태라니까 이 상태. Энэ нөхцөл байдалтай. 그래서 이것 때문에 눈에 보이는 결과가 옵니다. Эндээс ууч түүний үдэнд харагдахад үр дүн гарч ирж байна. 사람들이요 전부 중심이 나 중심으로 돼 Тэгэхээр 있어요. хүмүүс би төвтэй амьдарч байна. 물질 중심입니다. Материаллык төвтэй амьдарч байна. 성공하면 된다 중심입니다. Эрх мэдлийн төлөө амьдарч байна. 그러다 보니까 문화가 전부 다 귀신 문화, 우상 문화 다 빠져 있어요. Тийм учраас соёл нь болохоор одоо мэрэг төлөв бөө тийм янз бүрийн одоо тийм хийм шүтэн тийм соёл донд амьдарч байна. 그러니 결과적으로 6가지 상태에 딱 빠질 수밖에 Эцэст нь 없어요. одоо 6 нөхцөл байдлаар шилжиж байгаа. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자. Матай ном 11:28 дээр хүнд ачаа үүргэстэй. 못 빠져나와요. 못 빠져. Эндээс гарч чадахгүй бид нар. Гарч чадахгүй. 하나님께서 이 문제 해결의 길을 주셨단 말이에요. Бурхан энэ асуудаас гарах замыг өгсөн. 유일한 길을 주셨단 Хорийн 말이에요. ганц зам өгсөн гэж. 완전한 길을 Бүр 주셨어요. хамгийн одоо төгс замыг өгсөн. 그게 복음이란 말이에요. Энийг 복음. сайн мэдээ. 우리가 뭐 복음 뭐 믿어도 되고 안 믿어도 그게 아니라니까요. Бид нар сайн мэдээнд итгэж болно, итгэхгүй ч болно. Энэ биш, энэ зүйл бол биш. 자, 그렇다면 두 번째 전도의 내용이 뭐냐? Тэгэхээр хоёрдугаарт авралын зарын агуулга нэг юу юм бэ? 이 운명에서 빠져나오는 해결책을 우리는 전해주는 것이 Энэ 전도. хувь заяанаас бид нар гарах тэр шийдлийг бидэрт өгсөн юм аа. 이 해결책이 하나입니다. Энэ шийдэл нь ганцхан. 근데 완전해요. Энэ бол төгс шийдэл. 하나님 주셨습니다. Бурхан төгс шийдэл өгсөн бидэрт. 이 해결책이 복음입니다. Энэ төгс шийдэл нь бол сайн мэдээ. 아멘. 우리에게 복음 주셨어요. Бидэрт сайн мэдээ өгсөн. 아멘. 복음 주셨다니까요. Сайн мэдээ өгсөн. 이 복음이 그리스도예요. Энэ сайн мэдээ нь Христ. 그리스도의 복음 주셨어요. Христийн сайн мэдээ өгсөн. 사람들이 이 복음을 알아야 되는데 이거 몰라요. Хүмүүс энэ сайн мэдээг мэдэх ёстой байтал мэдэхгүй байна. 뭐 교회 안 다니는 불신자는 뭐 아예 모르지. Сүмд явдаг үйл итгэгчл бүр мэдэхгүй. 근데 교회 다니는 사람들조차도 이거 잘. Сүмд явдаг ч гэсэн мэдэхгүй. 그래서 뭐라고 했습니까? 하나님의 은혜로 깨닫게 되는 거예요. Тэгэхээр Паул Бурхны нэгүслээр ойлгосон юм аа. 은혜의 복음을 주신 거예요. Нэгүслийн сайн мэдээ. 그리스도가 오셨습니다. Христ ирсэн. 그 이름이 예수예요. Түүний нэрийг Есүс. 우리가 전해야 될 복음 이 복음입니다. Бид нар дамжуулах сайн мэдээ нь энэ сайн мэдээ. 그래서 예수가 그리스도신 사실을 성경은 계속 말씀하고 있는 거예요. Тийм учраас Есүс бол Христ юм аа гэдэг энэ үннийг л дамжуулаад байгаа. 예수님이 그리스도인 증거가 뭐냐? Есүс Христийг одоо болгох нотлохоо нэг юу байсан бэ? 그리스도는 이사야서 7장 14절에
처녀의 몸에서 태어난다고 약속돼 있어요. нотлохоо нь ямар нотлохоо байсан бэ гэхэд Исаид одоогийн 14 тэр онгон эмэгтэйгээс төрнө гэсэн нотлохоо байсан. 이게 마태복음 1장 18절에서 23절에 동정녀 마리아에게서 태어나요. нэгийн 18-аас 21 아리ун мари юу л онгон мариагаас мэндэлсэн. 그리스도는 우리의 죄를 위해 죽어야 돼요. Тэгэхээр Христ бидний гим нүглийн төлөө нас барах хэрэгтэй. 시편 16편 10절. Дуулал намын 16:10. 이 약속이거든요. Энэ амлалт шүү дээ. 이게 이루어집니다. Энэ бэлэлээ болсон. 요한복음 19장 30절에 Иохан намын 19:30 дээр биелэгдсэн. 다 이루었다. Бүгд гүйцэллээ. 죽으심으로 해결하신 거예요. Үхлээрээ шийдсэн. 그리스도인 증거로 부활해야 됩니다. Христийн нотлын төлөө дахин амлах хэрэгтэй. 시편 16편 10절. Дуулал намын 16:10. 그 증거로 예수님 죽으신 지 3일 만에 마태복음 28장 1절에서 15절에 부활하신 За 거예요. тэгээд Матай намын 28:1-ээс 15 дээр дахин амласан. 여기 고난 당하시는 것은 이사야서 53장 6절 말씀입니다. Түр нь болохоор Исаи 53-ын 6 гэсэн. 예. 그리고 부활을 약속한 것이 시편 16편 Дахин 10절. амлалт нь болохоор Дуулал намын 16:10. 그리고는 부활했으면 성령으로 살아 역사해야 돼요. За тийм учраас дахин амлсан бол ариун сүнсээр амьд байх хэрэгтэй. 요엘서 2장 28절에 약속하셨고 Йоэл намын 2:28 дээр амласан. 그리고 그 약속대로 예수님께서는 마태복음 성령으로 역사하시는 것은 요한복음 14장 16절 17절에 성령으로 너희 속에 너희와 함께 영원히 계신다. Тэр хуучин гэрийн амлалт тэгж амласан. Йоэл намд амласан бол одоо шинэ гэрийн тэр Йохан 14-ийн 요한복음 Йохан намын 14:16-аас 17 дээр. 그 이제 성취로 사도행전 2장 1절에 성령으로 마가다락방에 역사하시고 Үүс намын 1:1 дээр гарсан одоо Мага дарг байна. Тэр үүс. 자 그리고는 반드시 재림해야 됩니다. Дахиад тэр заавал дахин ирэх хэрэгтэй. 다니엘서 7장 13절에 인자 같으신 이가 하늘 구름을 타고 다시 오신다 예언돼 있어요. Тэр дахин ирэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл Даниэл намын одоо 13 дээр тэр нэг хүний хүүг шиг тэр үйл хөдлөлтөнд дахин ирнэ гэсэн. 예, 사도행전 1장 11절에 가심을 본 그대로 다시 오신다로 Үүс намын 약속합니다. 1:11 гэсэн тийм. Явсан шигээ тэр босож ирэх болно. 자 이것뿐만 아니고 모든 성경이 그리스도이신 예수를 계속 증거하고 있어요. Энэ зөвхөн энэ биш. Харин Библи тэр чигээр Есүсийг Христ гэж нотлохоор тэнд байгаа. 그래서 우리가 전할 전도의 내용은 뭐냐? Бидний 그리스도이신 дамжуулах 예수를 전해야 돼요. Христ бол Христийг дамжуулах хэрэгтэй. 아멘. 정확한 복음을 전해야 된다 이 말이에요. Зөв сайн мэдээ дамжуулах хэрэгтэй. 세 번째입니다. 3 дугаарт. 그러면 전도의 방법은 뭐냐? Авралын царын одоо арга барил нь юу юм бэ? 어떻게 전하면 되는가? Яавал одоо дамжуулах юм бэ? 그것도 Яаж дамжуулах вэ? 내 마음대로 전하는 거 아닙니다. 성경이 우리에게 전도에 대한 정확한 방법을 말씀하고 있습니다. Тэгэхээр би өөрийнхөө дур зоргоор биш Библи. 예. Библийн дагуу одоо нөгөө дамжуулах гэсэн. 마태복음 28장 19절에 정확한 세 가지를 말씀합니다. Матай намын 28:19 дээр тодорхой 3 зүйлийг бичсэн. 너희는 가서 제자 삼아라. Та нар яваад дагалдуулах тун. 이것이 성경적 전도의 Энэ 방법입니다. Библийн дагуу одоо авралын царын арга зам. 너희는 가서 제자 삼아라. Та нар яваад тэгээд дагалдуулах тун. 너희가 누굽니까? Та нар шин юм бэ? 우리 자신들이에요. 우리. Бид нар. 예수님 제자들을 보고 하신 말씀이에요. Есүс дагалдагчтай хэлсэн үг шиг. 너는 가서 어디요? 현장에서 뭐 하느냐? 제자 삼는 말씀 운동해라. Чи яваад газар нутгаар очиод тэр дагалдагч бэлтгээ гэсэн. 이게 다락방입니다. Энэ дараг пан. 내가 있는 현장에서 그리스도 복음의 말씀 운동을 계속 펴는 겁니다. 이걸 보고 다락방이라고 해요. Би байгаа газараас тэр Есүс Христийн одоо үгийн хөдөлгөөнийг одоо хөдөлгөөнийг бий болгоно гэдэг бол дараг пан. 우리는 또 여러 사람들을 만나요. Бид нар ч гэсэн хүмүүстэй уулздаг. 만남을 통해서 이 복음이 전해져서 구원받고 현장의 문이 열리는 걸 보고 팀사역이라고 합니다. уулзалтаар дамжуулж авралыг өгөөд тэр газар нутгийн тэр багийн үйлчлэгийг хийсэн. 제자를 찾아서 제자를 계속 키우는 것을 보고 미션홈이라고 합니다. Дагалдагчийг байнга одоо нөгөө үгээр хоол одоо нөгөө босгон байгуулах гэдэг нь мишн хом. 내 업이 내 기능이 전도와 선교 세계복음화에 쓰임 받는 걸 보고 전문사역이라고 합니다. Миний одоо хийж байгаа ажил те миний одоо хийж байгаа бүх зүйл дэлхийн сайн мэдээний төлөө байх хэрэгтэй. 적어도 내가 있는 지역을 바라보고 하나님 내가 살아 생전에 내가 살고 있는 이 지역에 다 복음이 증거되어지는 축복을 누리게 하옵소서. 그 언약 잡은 사람을 통해서 하는 게 지교예요. Тэгэхээр би байгаа газараас
бусад 90 тойрны хүмүүстэй очиод сайн мэдээ дарах нь болохоор салбарсан гэж байна. 그래서 성경이 말씀하는 5 기초 꼭 마음에 담아야 돼요. Тэгэхээр Библи илгээлийн 5 тэр суурийг та нарт үзүүлсэлээс бол 지금 우리가 12지역을 두고 계속 기도하고 있어요. бид нар 12 газар нутгийг бариад залбирч байгаа. 적어도 우리가 그 지역에 영향을 줄 수 있는 기도를 시작하라. Тэгэхээр тэр 12 тэр газар нутгт бид нар үнэхээр тэр хурж болох тэр зүйлүүдийг барьж байгаа залбирч. 우리 인천이 11개 시 군으로 이루어져 있어. 구군으로 이루어져 있습니다. Тэгэхээр Инчонд ч 11 удаа юм дүүрэг байдаг гэнэ 11 дүүрэг. 인구가 300만이에요. Тэгэхээр 11 дүүрэг бүртлээ юу хүн ам 3 сая. 자, 그러면 우리가 이 인천 전체를 두고요. 계속 기도하셔야 돼요. Тийм учраас бид нар Инчоныг төлөө маш их залбирч байгаа. 문을 열어달라고 기도해야 됩니다. Бүгд хаалт нээж өгөөрэй залбирч байгаа. 그리고 우리는 한 나라 더 나아가서 지포 선교 현장을 위해서 매일 기도하셔야 돼요. Тэгэхээр дахиад эндээс гараад дахиад нэг бас чи 4 илгээлтийн төлөө бас залбирч. 그 기도 속에서 오늘 우리 몽골에서 오신 우리 귀한 사명자들을 만나게 Тийм 됩니다. залбир дотроос өнөөдөр Монголоос ирсэн гоо ингээд чухал итгэж. 오늘 말씀 받은 이분들을 통해서 울란바토르의 바영홍고르의 계속적인 전도의 문이 열릴 줄로 믿습니다. Одоо энэ өгөр дамжуулж Улаанбаатар Баян онгорт бол маш их одоо үе таалаг нэгдэж байгаа. 그래서 우리가 여기 와서 몇 번 예배 드리고 가는 이게 또 얼마나 중요한 하나님 역사인지도 몰라요. Одоо энд ирээд ингээд хүнтэл мөргөл яваад явж байгаа хөгийн хувьд ямар их одоо чухал юм бэ гэдгийг үнэхээр та нар мэдэх байна. 오늘 우리 모두에게 절대 미션이 회복되기를 바라고 Өнөөдөр та бүгд үнэхээр та нарын дуудлагын сэргэлт ирэх болтугай. 이 미션 잡고 누림이 시작되는 네, 축복의 인- 날이 되기를 바랍니다. Энэ дуудлагыг аваад та нар үнэхээр тэр Бурхны өндөр таашаалж амьдраарай гэж. 미션의 핵심은 그리스도예수의 복음입니다. За тэгэхээр дуудлагынх нь одоо зөв нь болохоор Христийн сайн. 이 복음을 날마다 알아가지고 Энэ сайн мэдээнд өдөр болгон хамт байж. 이 복음을 날마다 누리시고 Энэ сайн мэдээг өдөр болгон эдэлж. 이 복음의 정인되어 생명 살리고 우리 지역, 나라, 세계 살리는 축복 누리시기를 주의 이름으로 Энэ сайн мэдээний 축원합니다. эзэн байж маш олон амьуудыг аврахын төлөө. 기도- газар нутаг үндэстэн тийм ээ аврахын төлөө хүсэж байна. 기도하겠습니다. За 하나님 감사드립니다. хүн баярлаа. 절대 미션 회복 누림의 시작이 되게 하여 주옵소서. Үнэхээр дуудлага, үүрэг бас сэргэлт ирж байж 7 망대를 세우며 7 цамхаг бий болгож 7 여정을 가며 7 хөтөлбөрлөө явж 7 이정표를 남기는 저희들의 생이 떠서- 되게 하옵소서. 7 маршрут үлдээх бидрэх байлгаж өгөх. 유일하고 완전한 그리스도 예수의 참 복음이 우리에게 충만히 임하는 시간 되게 하옵시고 Шорын ганц төгс Христийн сайн мэдээ бид нар дээр ашиглах бай. 이 복음 누리는 기도의 비밀을 회복하는 시간 되게 하옵시며 Энэ сайн мэдээг эдлэх залбирлын нууц бид нар дээр авах бай. 이 복음을 증거하는 참 전도 선교가 회복되어지는 복된 시간 되게 Энэ 하옵소서. сайн мэдээг дамжуулах төгс авралын зар илгээлтийг бид нар дээр байх. 12 지역에 영향을 주는 전도가 시작되게 하시며 12 тэр газар нутг дээр авралын зар маань эхэлж. 저 지포 선교 현장에 참된 그리스도의 복음이 증거되어지는 축복의 문이 열려지게 하시며 Чи 4 илгээлтийн төв дээр бас таны ивэлэрэл дүүрэн байж. 237 5천 종족 복음화의 축복 누리는 저희 모두가 되게 하옵소서. 237 5000 үндэстэн дээр энэ сайн мэдээ тунх. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.